Di kelamdan kanu ke jing tum ke jing Sorkar ban ai Jaka yang CRP. Kat kot kum ke jing yosko ke jungi babon neki samla ke bang UI benin yo amba kan Sorkar ke jing tu ban ai ke TRI Jaka si CRP. Kamnon tum kata. So be kata ngemut ban mendak ladan bukti skim lengba dong ka Tribal Affairs Ministry. Mut banle ya kini kum gane ka traditional market kini traditional babon haki yo kebot bangimut besna tu Jaka. Nah terdaw ni pa sabi. Na man penhe susuru ya ka Jintrekam jongka Research Institute. Jongka tribal jongka state Meghalaya tu. Anon go office tu tambah kamlong kemudian ke Research Institute kemudian jongka asam mencuba ki khot ke DPI itu. Director of Public Instruction. Baru kami kamu berada do pura asam. Ketua Jaka ru yo ana do pura asam mencuba. Ong ye kata dan gila ada bersobi dan dong sedong dalam dah kejadian kam dalam dah ke projek pertama jong ke TRI jong art culture department gila ong ye ke Sorkar balada kiyo ban ura no iki segera no Jaka kila ban ano sinu ye kata ngi don ye iru kata dengan tingpet jong ke home ministry ke home department dan mangi abang idol kam Jaka la jong tinggi kuat bersara ke office penhe dan ngi kuat ban expand susu dalam dah Jingmut jong ke TRI dan jong art and culture department tingin hak Jaka jom nada dawi pasok. Saya gedut kanu ke miscommunication. Bring jom ke DC, bring jom ke home department, but mangi jom agriculture department. Agriculture department kuli yang bagi negam dia jom tepe lagi anu kata gaji persegi. Tak ada bandar lagi ada jom tua juga city dari DC baong ba persegi juga import. Ke kamu dalam tak Jingmut jing bahar dalam tak jing ya renti dalam tak jing long ke jing ya jing penmian juga kimlang salah so kami bersengit kafe kata hadir adalah ibarat layak pada jing suku ya ke kamu bagi ketemu juga ke departemen kedai dan benda bersama ya kita jing rekam juga